Iqembu lesizwe-ke labo besifazane-ke lebhola iBanyana Banyana lizosebenzisa-ke lona ikhefu elilandelayo lemidlalo-ke yamazwe-ke ngamazwe ukulungiselela-ke i-Women's African Cup of Nations ngokudlala-ke imidlalo-ke emibili yobungani nayo iSenegal. Iqembu-ke likaDesiree Ellis lo sesimazi-ke njengodokotela njengamanje lisanda-ke iBanyana Banyana kufanele yalandela-ke izwekazi i-Afrika kuma-Olympic azobanjelwa eParis eMorocco okuyizwe-ke ngesikhathi likhishwa yiyona kulona le ndebe ngo-2022. Lo mqhudelwano-ke ngeke ubanjwe ngo-October-ke ngenxa yama-November kulindeleke ukuthi-ke udlala ngo-23 elizobe-ke libhekana nayo-ke iSenegal lizomenyezelwa-ke ezinsukwini-ke ezizayo. Bafowethu ningakhohlwa-ke ukusubscribe kuyona i-channel and also like ama-videos esiwaphostayo lana. Danko.